stvari pomerimo politički, da damo šanse novim snagama, da naprave uslove, politički okvir kako treba, dovedemo strane investitore, damo šansu da se stvari nova radna mjesta, a onda obećanja će se sama kazivati. Vi držite vlast 20 godina, korupcija nije nastala u mojoj dnevnom boravku. Dakle, 20 godina vi kontrolišete sistem koji među ostalog proizveo i ove koruptivne radnje. Gospodin Buraković, vaših 30 sekundi. Nije tačna informacija da SDA drži 20 godina vlast, nije tačno, jer smo uvijek bili sa drugima u vlasti, nismo bili sami, nismo bili sami. Od zemljišnih plenumaša, pitanje za sve možete kratko odgovoriti. Koliko će biti prosječna plaća radnika 2018. godine? Izvolite, SDA. Teško je procijeniti, ali trebamo se boriti da to bude više. Sad je oko 830 banaka. Stranka za BiH? U svakom slučaju veća nego što je sad. 840. Dobro. Josip Markić, HDZ. Prosječni plaća federacije, tako? Pa, sad je od 830, 40, ja se nadam, svakako mora biti veća. Gospodin Hođeš, izvolite. Kada odgovornost neugodna špekulacija je bila određivati se i gađati se cifre na kratko vrijeme, jer mi ne krećemo od nule i krećemo nažalost. Krećemo i 2018. Svaki pomak treba da se osjeti nabolje, ali je velika avantura i da se Vladimir Vukčić. Ovako, zavisi kome ćete 12. oktobra dati glas. Niko. Ako date Savezu za bolju budućnost, možemo govoriti o tome da ćemo učiniti sve da se povećaju plate, stvore realno uslove, nova radna mjesta, pa time i plate. I ovdje na kraju SDP. Prosječna plaća će biti sigurno veća, međutim, daj Bože da ona bude veća zbog rada političara, a ne zbog inflacije zbog opšte društvenog standarda. Još jedno pitanje iz publike, kako se vi zovete? Poštovanje svima, ja sam Selma Hačkalilović, feministkinja i aktivistkinja i jedna od mama koje stoje pred zgradom kantona Zenice boreći se za prava majki i porodilja. Izvinjavam se što sam kasnije između ostalog zbog jednog pitanja koje vam želim postaviti. Oprostite mi, ali moram se komentarisati, ušla sam i vidjela sam, svi ste vi muškarci. Da li to znači da u vašim političkim partijama nema žena stručnjakinja za ekonomska pitanja? Mislim, meni je to šokantno. Druga stvar, rekla sam kasnije iz razloga zato što kao majka odgovorna želim da moje dijete ima određene obrazovne mogućnosti. Interesuju me dvije stvari. Koje su politike vaše stranke vis-a-vis porodiljskog odsustva, zapravo roditeljskog odsustva, nešto za što se mi zalažemo. Druga stvar, kako namjeravate ili koji su vaši planovi za pojačanje dječje brige, znači omogućavanja vrtića zaista u svakom selu, a ne samo u velikim gradovima, znači da vrtići budu plaćeni, dostupni i tako dalje. I treća stvar, da li vaše stranke imaju politiku prema onim firmama koji otpuštaju žene onog momenta kada žene kažu da su trudne zato što ne žele da isplaćuju porodiljske naknade i da li vaše stranke imaju politiku prema majkama djece sa posebnim potrebama jer većina visokoobrazovanih žena daju otkaze kako bi bilo mogućnosti da vode brigu o svojoj djeci, postaju socijalni slučaj umjesto da se nađe neka odgovarajući način kako tim ženama i tim porodicama uopšte pomoći. Hvala lijepo. Hvala i vama. Jeste li nekome određenom uputili pitanje ili... Mislim, šestorca eksperata, nadam se da neko može da odgovori na to goruće žensko pitanje. Zato nam ne trebaju političke partije. To će prvi. Gospodin Markić, izvolite. Znamo da sad ima ovdje naš kanton. Molim vas, uključite mikrofon, jer do Zagreba vrlo teško čujem. Poznato je da ima sada problema kantona vlada u isplati socijalnih davanja. Mi imamo zakon o osnovnoj socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i obitelji za djecom, to je okvirni zakon i zove se osnovama koje je donijela federacija, a onda kantoni donose svoje zakone i tako su donijeli kantoni i opet ne svi, tako ga isto nazvali. Tu je federacija dosta obveza dala na kantone, u potpunosti porodiljsko odsustvo i dječji dodatak. U potpunosti što je po meni nepravedno, kad se raspodjeljuju prihode, onda federacija uzme onaj koliko joj treba, a kad se ove penalnosti, kad se tiče socijalnog sektora, onda
ostalim kantonima, tako da se mi kao HDZ i Bosne i Hercegovine zalažemo da se pored ovih zakona donesu posebno zakon osnova minimum socijalne sigurnosti, znači građana, zakon o zaštiti obitelji sa djecom, poseban zakon, zakon o dječjem dodatku, poseban gdje bi financirala federacija 70%, a kantoni 30% pri nadležnosti i onda ne bi bilo